Urhobo yo, Nigeria yo. Onune re, Mr. and Mrs. S.O. Olotu. Otaneme of ye, Ogoroye, Lise. Olorogu, Tobi, Somitoje. Ogbapa, Yoko Brunu, Yaya Lakasona. Ruwa Bakero. O mama, Mama, ye, o. Tobi, Somitoje, yo, Mamma, Ederopo Mero. Yo think we more now. Mama Kaya. So me to je bobolo rio. Mama Kaya. So me to je ye mama ema. Ederopo Mero. Isinyori. Isinyori. Wado. Isinyori. Otoya barobo. Isinyori. Wado. Isinyori. Olorogu. Isinyori. Tobi somi to jagba pa. Isinyori. Okore mosoga. Isinyori. Loko bololure. Oya laisu ana. Isinyori. Ogoro ye se Solomon. Olotu. Ọmọ tẹ̀lé wọ́n kẹ́. Lẹ́sẹ̀. Bàbá àìsí o. Bàbá àìsí o. Miss S.O. Olotu. Baptist school, all your life is happiness. Finish elementary school. High school open okay now. I'll be US Europe way. The police appello. What are your capulo? All your capulo, the Masoga. You may be a series to say. I can only walk. Solomon Olotu Rogo Isobito Jena. And the only shock right now. And just in the fire now you say yara. And then out of jail you get your Solomon Olotu Rigo where you go. Because you why you worry. In your bright your day. And then I can't go walk it back. You move over you go Solomon. Rogo Isobito Jena businessman. Ayeroye no Caesar. Alice Ode Ayoina. Miss Alice Olotu. No Caesar. Ebruge na Eva. Odera moto pakoro ye. Itobi so mi to jọba pa ẹ.
Madam Felicia Ọ̀pápá business woman sábẹ́lẹ̀ Ọ̀dọ́mọjà Ọ̀pákó Chief Emmanuel Ọ̀pápá Senior Custom Officer Lagos. Òdẹ̀rúwúrọ̀ mọ̀ yé Bridget Ọ̀pápá student Miss Chrissy Eruero teacher Mimi Desina Ọ̀pápá senior officer Gulf Oil Company Warri Miss Esther Omele teacher Lagos. Miss Eunice Okoma Sapele Yobia Miss Oti Ogeneko Bad Boy Nadia Okona Iye Layo Wori Emu Yomi Oye Njegbere Yan Ìlọ́mọ̀ Oye Ìgbègbè Sá Báwo Okona Wogu Ọkùnrin Wogu Ode Semo Oye Jobi Alobole Joko wa Urhobo Joyo Ye Soyo Lada gbogbo Èkó lápọ̀ ẹ̀rọ. No
Yes, I didn't worry.